Nataka dua na sala na maombezi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote. Mwenyezi Mungu, jina lako litukuzwe. Nashukuru kwa nafasi tena ambao umeweza kutujalia. Tunapoenda kusikia sauti yako toka mbinguni, na nasi kwa jina kipekee kwa Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. Mpendwa wa eneo hili, sijui maisha yamekufikisha wapi, sijui umekosa tumaini kufikia kiasi gani mpendwa, sijui nini ambaye nakutatiza katika haya maisha. Huenda ni familia ambayo imekupea changamoto, huenda ni kazi za kila siku mpendwa, huenda ni magonjwa ambayo unapatana nayo, huenda familia haina amani kabisa mpendwa, huenda umepatana changamoto katika maisha, lakini siku ya leo naomba kukupea tumaini kwamba kuna Yesu ambaye anaokoa. Wewe yote ambaye unasikia sauti hii, naomba niweze kukujulisha Yesu ambaye anaokoa wanadamu, Yesu ambaye alipatana na watu wengi akaweza kuokoa, ndiye ambaye naomba kukufahamisha wakati huu, niweze kukuambia kwamba haijalishi changamoto ambazo unapitia, haijalishi historia ya maisha yako, haijalishi jinsi ambavyo umesumbuka katika maisha, siku ya leo jinsi ambavyo wimbo umesema kwamba wokovu hakika mpendwa umeweza kufika mlangoni. Yesu anakuita, Yesu angependa aweze kukuokoa. Sijui nini ambalo linakutatiza, lakini siku ya leo naomba niweze kukupea tumaini, na tumaini ambalo nalikupea, naomba kukupea kisa kimoja. Wakati fulani nikiwa mahali fulani nikihubiri, sitawaambia ilikuwa mahali wapi, nikihubiri mtu mmoja akaweza kuja akipiga duru, ambaye alikuwa mwanajeshi, akaja akaniambia hivi kwamba katika maisha yangu nimeweza kuangamiza watu ambao nimeua na mikono yangu ni watu 457. Kwa hivyo alikuwa analia kwamba damu ya watu inamkimbiza kila siku iweze kumwangamiza. Kwa hivyo akatoka nyumbani kwake akikimbia, anasema kwamba nisaidieni, nimesikia mkihubiri kuhusu Yesu ambaye anaokoa. Na hakika wapendwa aliweza kuokolewa. Kwa hivyo siku ya leo ndio tunawaletea Yesu ambaye anaokoa, Yesu ambaye aliweza kuwafikia wengi akaweza kuwapa tumaini. Sijui umekosa tumaini, sijui nini ambayo tatizo lako. Kuna mwingine ambaye nimepatana naye akaniambia kwamba kuna jambo ambalo linamsumbua katika maisha yake, lakini naomba nikwambie hivi, kuna Yesu ambaye yuko juu mbinguni, Yesu ambaye anaokoa ulimwengu. Yesu anatuambia tusifanye nini? 14:1 waraka wa Yona 14 mstari wa kwanza. Wapendwa, tunapopatana na changamoto katika maisha kuna tumaini, tunapopitia magumu katika maisha kuna tumaini. Yesu Kristo anatupea tumaini. Tunapokuwa na magonjwa kuna tumaini, familia zinapokosa amani mpendwa kuna tumaini, unaposumbukia mambo